maybe sa Kofi Asembi na minim senka uko school a churchrefo a ebekire wade ene empo eye facilities e wo school ho sebia enkonya papa bi fan papa bi bow a churchrefo no so akwadare wo mo hwese wani beko adusua ho de wo so mo kire wo no mo kire wo yie wo mbebe tufu tufu pa se be ya ubetimi anyina be panimpa na ne ye bi wo ha we ye free wakwan mu na nei eya koye se Ghana asa yenya new discovery bi Isaac Newton eya ne discovery wie no law of gravity nachi no okotena apudua bi ase a o propound eya law of gravity owie ye no Ghana for so MC so yenya a new invention Ghana for so ya dane ye ho philosophers any inventors ye the new invention aba nti nei enkomo no ya drift kakra every say uko school a eye churchefo ni facilities a ewo school ho no na eboa mo adesua akonkan ya drift kakra ti no be radio stations ahodo so na obi e kana dwen na obi e kana dwen e fa adesua ho enwoma sua na obi e kana de nenra because ya pon bi mu kodi dwuma bi na ye gina ho a ye di ye twen se service a ye ko hwe ne yensa beka no na enam se ye campus ntino students bi ho panimfo bi so amoso aba ho na students no nkoma wo mu die no na pani bi etwe na so na sa na otie bi na meso bi gina ho bi etimiti ya ne se pani no ayi na ebie na no na wa ye ne space yie o se mrantie ensam ni bi ho am ye mfa ne tra o mama mfa ne tra san se education enwumasua enye se wo ko school no akọ pass nso hwe nko akeke o dabi university na wo ho no e wo ho se be shape ya adwene e be shape ya akoma ene ye nsa nyina se be chama nsa no adwuma na enye se wo betwa nso hwe nko akeke dabi san se university a e be dane fashion ye de ahosiesie e na e be kọ no sa university no entimi fanfa so bi amre yen obana sama waka no ewo mpa enti student no afi no attention aba ho bra ba ku gina nchen o se papa de wo kenkan no kuro nanso so mahwe bibia hunu se Ghana ha sei corruption ketashi shebebere ba ekoso o Ghana ha sei no mi hunu obi a ase ne ho atete ena oye ya ye de sa so bono omo ye de sa so bono bo omo nyina ye omo a ubohu so abone tie watwi na tade so kama enso na dwene no ontwi so watwi atade no polish ni shoe kama ba baby akire no wahu se sa adwene no de wanto so adwene no nya polish adwene de amoamoa enti kwa du no a de bo omo ye corruption omo ye corrupt we na we enkoye pani we wa disika pani we we sika no enye omo a omo atade atete ene ye na ye kasa akire omo na ye kafa omo enti papa na no akire sen enti ye call school no university na ntimi anshepu ya dwene ntimi anshepu ye nsa ntimi anshepu ye ne ye ama sesei obi wo university obi awie university owie ekoye adwuma yesi oye corrupt okonya position wa ban ni mu a oso oye corrupt enti where do we draw the line na papa say wo so dia waka no wo mu afei na akoye ase obi asa ayasere na am say no sa ase mo nya sere eno nti e wo se ye de kwa adwendwe mu na ye dwene ho yie pa esan se ye de sere as usual emwa enche kra ene etiti se parliament kra se obeyan hihye bi se parliament for members of parliament ebeyam mra bi e de fa ekwan a students titru ma no omo efa so e de ebo wonti emema kra no ma bo wonti ni ade no ombeyam mra de afa ho ade a Ghana yesi anyintum na minister for education aka assembi e de afa sa ade no ho minister say Ghana ha say yanyintum ye wo yen hihya ye de ye adwuma enti yanyintum say ye be man koda ana students even if it is pupils primary level no ana say students at the tertiary level ye be ma de long hairs wonyi tin na so abonyi no abon huhu bi no de akosi lecture hall na o de kira de enti yentie minister for education ora Haruna Idrisu na sam o kan ye at the 75th
anniversary celebration there baby a course so yentie na sama okaye kakra yentie na yenhwe na there is an ongoing debate in social media about haircuts and size and length of hair in secondary schools. We will not tolerate it today. We will not tolerate it tomorrow. There is an ongoing debate in social media about haircuts and size and length of hair in secondary schools. We will not tolerate it today. We will not tolerate it tomorrow. Okay, Minister Edase, enti Minister nie, o say yenso soso ne enso soso china. Nsembi kwaso social media, efa etre ye ho, na no mokai. Sa abaya bia okọ school na ni teacher for e de apaso tu ni timim etwitwa ye e be gentra ha wo man mu bebre. Enti ne wo penimfo bia o mo tinchen a mo hwa wo say wo trimhi e na ade kọ school wo trimhi wa ye tententen e na wabo e na wo so twitwa e na ye say ye bisa se trimhi no esua de ana e trimhi ni sua de ana e trimhi no se wo be ne tenten se wo be ne tietia no twaka be na wo wa adesua so twaka be na wo man impuntuo so and into question na brand ani bisa ye no wo mo kọ school abotai etwa omuti kama wo mo na ye corrupt enti se de saade no e de ya kwansidie e de si esuafo kwan se ye mo mu sua de a are we being fair to them san hihye ye we say metete mu a na chese titi Gold Coast time no colonial era no e na wo mo a na ekọ school e wo castle no blacks are na ekọ school maya anasan koda blacks ye tuntum for se me no yane abrofo no ebom ko school e wo castle ho no blacks no ye yi won ti kware sakora na abrofo de omuti hwi guso se be nsunsanso be differentiate blacks no every white no entem enti no na hyaase every sabre na besi ne na aka ho. There is no justification, there is no moral justification se obi tri hwi gunitri so a sa nipa no oye corrupt anasa oyinipa ponini anasa oba bi ko school no ahya asomade be ma bi ahya asomade a oye corrupt abrante bi preachi na no mikotipie ne so waya tattoo agun hu nyina oso woka nyamesam project na woka but enam ye culture ya dwene ye mindset nti so obi a waya tattoo bia no oye nipa ponini nti obi atwamu a no atwena no ohwe no but woka nyansasem pa why na ye corrupt wo mai mu a so o sha asomade be ma no about nasum anase why dreadlocks why no hu bi ekrom ha wo mo ye corrupt nyina ayo mo boss o ma suit about tie wo ma dress kama etwa wo mutinti na babafo say babafo so abe contributors of a national morality the babafo anya adwuma pa uko school uko pa adwuma kra yes wo dressing ye wo trihwi no wan twitwa wo the dreadlocks ba ye nyo adwuma pe crampo ewum babisa ho say why na why corrupt why na the corruption attack no a ni trihwi eguso tententen why dreadlocks and our bona sum wo manyina botai ashe suit address ya policy wo mpaboa kama e ho de ya dwene nko ho na de atwama wo kra recently university UMAT vice chancellor na sam wo kan ye say UMAT vice chancellor or say next academic year on penny ma emano anaso obi amfa long hair emma class ha say na yentie na sam no ono so na sam wo kan yentie. Men are coming to UMAT class with plaited hair, earrings, and our female students are almost naked. Let me give you another bomb. If you are from UMAT, listen carefully. From next academic year, you can't dress that way to class. Anyway, so who are UMAT from the next academic year? Wabo tin. Washa asumade unti from my classroom ho. They want to treat them as kids. What is the essence? And penifo wa kroma omo ye holier than thou. They profess to be holier than thou. Omo ye kron eche Yesu Kristo mpo. Mon penifo ya na mugu school ho, girls ne ba school ho na mo fa omo. Search for grades.
me call school me wo mates bi wo ho a lectures bi tata wo mo a wa ma ne one na in fact obe fail handouts yes ma mo nton but you sell them in the school on campuses. Students need to know and to handouts now. A woman say mrase ma mo nton but you sell them. Mo ton de ma mo. What are you teaching them? Morality ben na mo de hye mu. Now because the team here a good team so any asomade a wa hye and no and mo ma ne kwa ma ne fama biem. What essence? To what end? And ebeboa adesua no. To what end? Mo na mo ye corrupt and mmofra no esua mo. Sanse yesi de odi akire no sua de odi kan nante. Mo na mo fa mmofra no wo school ho mo tire mo how to be morally awkward. Enti morality no ye fa free school ho ho ene ye fa free. Mo tire yen lectures mo ne man de da. Wa mama na anyone na me ma grade. Corruption akese nya sha say university into a free university oko pay adwuma no na adwene na sei enya tade hye enya suit hye enya tie bo enya timi a yendwitwa ye enya long hair enya sakora ubeyi ena ema akoda no obesua de na so obehuna de dia mo ye no school ho no lecture say papa nom mo na mo chen koda no immorality mo na mo kire mo school ho. Enti akoda ni be school atade o hye ni ti hwe a wabɔ asomade a hye no ɛno no ɛwɔ twaka ben wadesua no so saa tete colonial mentality no ya na yɛne abrɔfo no kɔ school a na yɛte blacks no atwa wɔn ti abaya na yɛtwa ne ti sakora bɛma yɛtwa ne ti sakora adan a ɔyɛ black na abrɔfo no wɔn tirimi egugu so abrɔfo na wɔn yɛ car ɛma yɛn yɛtenam yɛtɔbi no wɔn twa wɔn tirimi abrɔfo wɔn tirimi gu wɔn ho bebree tentententen no. What is the difference between abrofo ne yen? Ya gene nko and almost the nko ana. What is the justification? Minister for Education, munhwe ne ye because mama abrofo no adominate as a ya gene ya mentality kura mosora mo reparations mo kwaje mpata wa abrofo because me fire slaves. You are making us slaves in our own country. Mentality in society. And society and it's yen say agene kakra. Yen say agene no. Yen put systems in place a be ma education etu mpon. Systems a be ma education etu mpon. Enye triwi ye, enye asomade hye, nye so obi nko unity, o ma oba monity. Eno emfa ensua de. En change morality. Emma nipa enye corrupt. You are corrupt but mo tie. Mo she suit, ma polish mo mpaboa. Na student no, wo so no onye den. Me de masemasi we Nhyira adwenjen. Nhyira 104.5. Bidi na kwabna Ampratwum. Acknowledgement to the